Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Southli ki seng bhalang na Umsning Circle ki berkentup ya ke Ribhoy Youth Federation, ke Henyotrep National Youth Front, ke Khasi Students Union, lembat ke Federation of Khasi Jantia and Garo Peoples, ha ke Henyotrek ujemang arajar arpuway, kila dawasan don man penkhen mardor ya uba SA kela na ke kamrang ba asnong jong kasnong patarim, hadin ba kila lap ya ki saki ki sabut ki babiang, ba uni orang ba asnong ula ya ke Permanent Residential Certificate ya uway ubar jela ya ubalatip kerteng kum usunu kumar. Habaya keren bat kilat pathai kubor ki nong ilam jong kini ki sauseng kila penpau ya kajing persya ka bajor halor kani ka kam balale da uni urang ba asnong bat kila dawaru na ka Khasi Hills Autonomous District Council bat na ka office jong usim ke hima melim baki daiban pendo sisendon ya ka sanat rang ba asnong bala penskem ya uba SA kela kum urang ba asnong jong kasnong patarim. Emergency ajar khandrim la pentrekam de kapau sai ba unir ba snong la pen ye di kendon jong kane ka ba hak tu kasmi ba yokem ya tu mender ya tu barjala nariang ka polis opos ka ong bakam itu te ka pau sai ba urung ba snong kham pentep bandon kita di nong songwai hendrai penban ung ai man pose da ka Permanent Residential Certificate te kane kanong kruwa ka ba kulum lang ya baro kira ba snong jong ka beri ka nyutrap ba perkhat ya kalawai kajing permanent certificate jong pi ki barjala umdai tang baga kabu kajing ma hendre ka penya pro yang hari bagaja jingre uba suai sernat kumar syaki barjala ki bang nimtep ki dai nai nimtep ki poi nai nimtep ki wan nai under ba snong dangshan atrai ki yuhi leng ba social media leng ba ki media ba ulai kawai ka sernat ya u Sonu Kumar uba ngintip wana ubala ay ka Permanent Residential Certificate uba hendiap ka badang serja ha ubanai apnu turek ujayong ba uni ujuk hi ubar jala lengba kajing kudup jong uni rumba snong lengba kajing ai senat jong uni rumba snong ubala rasong trai sisa ubala nut ban sakti ya iwe long keme iba nako kasnong musling hi te kumta nagriang kaseng kalabu kajing Jawa kalapun poe kasithi kalabu kajing Jawa Syawusiyam ka KHDC lambat ipaim ka Imam Melim ban wengno man pendamno ya ka sanat jong uni rong basnong namarba kumbang hitep ada PI sernat Permanent Residential Certificate ya kibar jela kan ap kajing ma ka khrau ya kari bagajar bendreu namarba ngitep nambah kejengong sungtrai jungki nambah kejeng kudup jungkung kini kijat di rumah senong di senut ban manusia ya ka khai ka pateng ya ka khendau ka siap wat ya ka sungkha song ban bro te kumta ila bu ka jing dawa Ahmad di chief executive member ban wengno man pendamno ya ka sanat ka ba kuno rumah senong ulong te tangnani pintin ni penpa ka jing persajur ba di dapat ba mordor hi ba nakalian ka KHDC kali mengwenno ira jelong bermaknung jong USA kela bermaknung jong umsni ngaso penranjur halor kejile jong ni bermaknung jong ga umsni kotarim bawa ai ga Permanent Residential ya bodla kat ba hapren jini ki mo kiseng barang mo pun ngai ki nam taju LP puno peniada ya beri ni berap hari ni lapan ban mengisyam bakum kini bermaknung gidan bagi nak perhitungan jadi berjelas. Ke ngasu berpersyarat jur nagalin ini ngaperat kumbala keren moh lagi yang jam smart kum KSU FPGP bagi di dalamnya. Bakum ini jadi macam mendai tanghau umsing berkarir. Lada kita hang naru ngasu berperanjur yang kena kijing lek ini. Kena kijing lek di kijing ai sertifikat yang berjelas kalau tumpi kong selamat nama tajuk dari bajet jom itu. Ka South Sang jong ka Umsing Circle ni penpau ka jing persajur ya kene ka wapilai po social media pa kalalong viral span ni ka jing ai Permanent Residential Certificate jong we ni kira masnong jong ka Umsing patrem
ba ulai ka sendan da ka permanent residential ya way ki barjala baswan chawai haganik sno te nagalan jungi ki sausen ipat pawe ka jing persha ban ilat paru ka siti sa ibor bahlor bedipet pangganik sa halor kani bat nakapor hiru ngi lab ba kira masnong chele kum kini jatkam bat omdei tang po umsning bat sa kiwe gidong kithanyo kari hoiru te menta ban migran bet bang ni orang masnong jong ko umsning patrem te man kapor bangi julai ban check iki kot kisla teng ni nagaleng sing balang isulap ni julap ba kibun nagi khar barjala ki badon ya ke epek nagani kisnong te kidon iki epek iki adhar card jok nagbanani kisnong rekim sah kani kisnong kisa shagwe pat kisnong te kumta nagaleng jungi kerpat ba segi bor balor ba gimde pan ailat kumikini jai kam makinang ya sunang ni kumate wat ada di ban pen no kumurang basnong ru in hap lom bor balor kitip khamai kata te nagaleng jungi persajor bat ni dawa ba pen basnong lada don kam pen ru tangkata nagaleng